Kulumka, Kok Khorang ni Kokborok Koktwma wo ang Norway baksa tong SUPARNA tini ni Kokborok Koktwma. Kerak Shal 4 January 2022 Shalmarini Dipor Jorawo Shok Paika Montri Bokrok Narendra Modi Bono Lamshuka Hastini Montri Okra Biplop Kumar Deb Te Bini Logi Tongu Shikla Te Thung Montri Shushanto Chaudhary Te Kobuni Adongshong Montri Bokrok Narendra Modi Maharaj Bir Bikram International Airport no Guriwi Nai Naikha Hastini Montri Okra Biplop Kumar Deb no Logi Tui Montri Bokrok Narendra Modi ni Logi wo Civil Aviation ni Montri Jyotiraditya Scindia Botongu Montri Bokrok Narendra Modi Dipor Jorawo Kaisa Khai Maharaja Bir Bikram International Airport 100 Mission Vidyajyoti Te Mukhyamantri Gramin Samriddhi Yojana no Remote Sinish Chengshari Rekha Maharaja Bir Bikram International Shok Paimani Yagulo Swami Vivekananda Thungkholawo Panda Kok Montri Bokrok Narendra Modi Kok Narik Thani Kok Shaka Tripura Hastewo Double Engine Shamung Khaijak Tongu Hasteni Lukorokni Wanshung Mumbai Shlaijak Tongu Kucham Hapang Yakshi Bodol no Shejawi Shaka CPM ni Jorawo Hasteni Hamkrai Muthakjak Tongrumani Tabu IPFT BJP Kathalaijak Hapang Phaiwi Hasteni Mukhang Shlaijakha Montri Bokrok Teibo Shaka Ayushman Bharat Uttal Jaya Yojana Kishan Credit Card Fasal Bima Yojana ni Bishingo Joto Borok no Shep Shabrujak Tongu Montri Bokrok Narendra Modi Hastini Lukurok no Atmanirbhar ni Bishingti Shaktarna Bagai bo Koikha Hukbar Khaine Lukurok no bo Organic Farming no Shaktarna Bagai Shaka Tebo Hastini Anaros Sati Fatar Hawa Rohojak Tongu Hendai bo Shaka Montri Bokrok श्री मनोज कांति देव जी अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सबाई के नमस्कार। सकल के 2022 वर्षेर अनेक अनेक शुभेच्छा। जौतनो खुन्मुखा जौतनो बिसी कोतलानिखा काहाम याफरो। साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज 3 उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। आज सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। आप सभी को इन तीनों ही उपहारों के लिए बहुत बहुत बधाई। 4 January Bharat Haktoni Montri Bokrok Narendra Modi Phai Maharaja Bir Bikram International Airport ni Katal Terminal no Chengshari Rekha Boni Bagai 450 Koti Rang Sabai Jakha Abo Haikhe no Tripura Haste no Development Khaithani Joto Phaising Digi Nashigi Yapri Shewoi Tongu Haste Hapang O Bir Khungkholawo Khorok 15 lakh nishle Kabang Mathang Lai Shuo Khawi Mambainai Tripura Haste no North East ni Gateway Engnai Oro Manthog Jangnai Haste ni Snamjak Mani Khunui Eco-friendly airport Engnai or terminal building 30,000 square meters Thai Naiwi Snamjakha 1,200 Jonjatari Eva passengers no ti Birnani Phan Tongu O Katal terminal no rupees 450 crore Rangmari Shibawi Snamjakha
Maharaja Bir Bikram International Airport Chengsa Rumani Yagulo Astabal Thungkolawa Mission 100 Vidya Jyoti no bo Chengsha Rui Rukha Mission 100 Vidya Jyoti ni bagi hapang 500 koti rang sebai jagnai ICT lab te vocation no bo shurung rujangnai obot thinang ni bagi belai kaha 1 lakh shurungnai 100 Vidya Jyoti school ni bishing shurung manai रॉय जी, श्री मनोज कांतिदेव जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबाई के नमस्कार। सकल के 2022 वर्षेर अनेक अनेक शुभेच्छा। जौतनो खुनमुखा जौतनो बिसी कोतलानिखा कहाम याफरो। साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज 3 उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। आज सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। आप सभी को इन तीनों ही उपहारों के लिए बहुत बहुत बधाई। Montri Bokrok Narendra Modi Mukhyamantri Gramin Samriddhi Yojana Chengsha Rui Rukha Kami hamkrai ni bagai samung tangjangnai Mukhyamantri Gramin Samriddhi Yojana ni bisingtui nok nukjangnai ti tei ferang man thogrnani Ayushman Bharat Uttoljalya Yojana Kisan Credit Card tei huk bai khai sanai no Fasal Bima Yojana ni bisingo shep mari rujaknai सकल के 2022 वर्षेर अनेक अनेक शुभेच्छा। जौतनो खुनमुखा जौतनो बिसी कोतलानिखा कहाम याफरो। Haktoni Montri Bokhara Narendra Modi ni dagi Mumbai 3 January eba miafuruni simi umor chibani simi umor chichar vaccine rajangna chengkha puila Montri okra buni sajukno corona vaccine narukha oma haikeno parents day guardians joto jani jacharai rokno vaccine naruk thanani kha thangsa rena bagai te covid-19 omicron variant kirma sisano mechumi kaplai ingai krakhe basana bagai jotoni thanio no kobokha hasteni Montri okra Biplab Kumar Dev buni social media page ni bisingti Bishi brum ni haike no taklai bishi oba buskang 6 January salmari ni simi 12 January salmari jora Tripura Public Sargil te agie cholo songgo ni luai jungmbai bijap ter songsa jaknai melar mat ni agie cholo nokhlawo sal brum ni dibor duita ni simi hor 8 jora bijap rok pai mambai nai te sanja jora wo hukumu pandabo songsa jaknai o pandawo chengsai rinai sri kurung te resap kurung nanada Kumar DEBBARMA te o jadre pit bijap rok bo man thognai te oro bishin 30 discount bo rojaknai hnei sajaka Tini ni Koktwma oro no paikha norok choi nai tongdi Kok Khorang